ife kubyo okusinzira ku buwangwa bwaife nga Busoga baba kawuuna kuncho n'akulaga nti ono ni maama wo ozira buyinza era tibikugema kunga mwana kutandika kulingeere ife nga Busoga tulinze ku Lw'ekumi baba atulage ati ono ni maama waimwe abaana bange Abasoga. So ife tulinze ku 18 baba akole ki atulage maama waife. So ababali eyo kumbali nga boogera kino beegwaniza kino balowooza kino bakola kino twidi baba waife kyabazinga bw'omulingirira nzira na buyinza bwogera ekyo aye mulangadu n'abamwegwaniza boona bangi ate boona baba batuufu ife baba obuvunaanyizibwa gwaba atulaze ni maama oba ali atya n'oyo. So ife abalitegeka ekibigiya kino ng'ekyembaga ya mwenemu tulikubaaniriza era tulikubeeta nti mwide nga 27 aye kino n'ekimu ku mirimo gye tulikola ekinaaduumuula ekiswa ng'enswa dona diri kutuuma diri kuvaamu nga disagamba nga 5 lyerere nga 18 omwezi ogwida nga baba waife atulaga ng'aleese maama ine bantu mbeyanziza okwisania n'amaani. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.